Aye, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm psycho. Doing a Linga, of course, and Hlavu the Gupta. Yeah, so Kasukunam, of course, at 7th March, as you can see, if you can scroll account, I'm psycho. Don't forget to scroll and find you could busy blind, you could busy blind, the full into a live video. So this live video ku fika ku va ku na a section yo karhi laha swi nga twala laha ku no a ku gegiwa Hlavu the Gupta. Okay, so fika hi twa Psycho, of course, a fika a ku se van'wana va le ku chamukeni la ve ri malevhu yo basa a va nge tluli malevhu yo basa likely ya kona cause I mfana wa mina wo likely I mfana wa mina wa vona I fika reference ku I ri van'wana veri ve le ku jamukeni veri va nge tluli hi malevhu yo basa ma yi kumena mhaka leyiwa. Okay, even then a ku likely I mfana wa mina ni ve ni scroll ka account ya Hlavu na ku twisa ku nga kha ku endleka yini laha a swi ni tekela nkarhi ku va ni swi kuma ku no man Psycho la I refera ka Hlavu because ku na post leyi nga fika yi tsala la Hlavu la a ni nga yi vonangi post leyi to be honest. Mara na ku similar picture yi post mina ni vone post ya Ben Mayengani ku a poste picture ya Hlavu. So fika hi vona Hlavu ka line number 2 loko hi fike hi hlaya kwala fika tsala ku mi nga chavisiwi malevhu ya nghala hi le ku teni. Of course vula hi project ya Good Friday. So post leyi ya Hlavu leyi yi te after video leyi yin'wana ya Psycho mi nga mi yi vona already yi kona ka channel laha hi nga fika hi twa Psycho a faka kombisa ku I lava malevhu munhu loyi a nga ta n'wi tlula I munhu loyi a nga na malevhu mara Hlavu la ivi ya fika responda as you can see a fika tsala ku mi nga chavisiwi hi malevhu ya nghala hi le ku teni, which means a responda to mani to Psycho. So walo Psycho of course a continue I rhunga Hlavu la. Okay, koko ya nga swi tivi mfana wa mina na ntwana liya ni is a small fish ka mina, so a ni voni ku ni nga holova na ntwana liya cause hayi ni vona swi swin'wana. Love the big fish man and love small fish like him. It's a small fish coming. Yeah, there's some Psycho. It is Hlavu small fish. It is small fish. Mara honestly speaking, loko ku ri hi la ku lava ntiyiso hi 2023 I boyini Psycho actually khazi everywhere. Selula wa yingwe hayi va yi bini inani hi album ya Hlavu ya khazi na khazi. I'm not sure if Psycho a yi ri aware swona na a reds mara swi kombi na ku hi yona yi ri small fish Hlavu and a yi le ku swi considering ku na Limpopo Poison yi ta va yi kha yi ri na xiave ka that project and Ben Mayengani as always I ta va a ri kona ma yi kuma na mhaka leyiwa. The small fish coming a ni count and la tlhelo a ni na wona yena cause I ntsongo ngopfu ka mina munhu loye ntsinini man even though if she's got talent I don't count, so mina ni lwa na big fish. That one is a small fish for psychology. It's a small fish. Hayi a redzi the big fish hinkwenu a swi toko I va mani ka gaza a na ku swi mention hi ku vhele ta tlhela ni tengisiwa kwaloko I se va mani the big fish ma tiva ku I va mani la ka gaza la. To make matters more interesting I fika kombisa ku loko o hluriwa Psycho I ta fika a endla leswiwa after Easter of course. Ma swi tiva ku enkosi yin'wana so loyi a nga ta tlula mina guys na malevhu lama ni nga na makaya mina swi komba ku swo ka swi starting a bangi kona tati upini. As you've heard, malevhu ya nga suka ne. And then of course on another section I ta kombisa ku I psychology independent ma yi kumena mhaka leyiwa like a nga depend ka munhu. Leswi mi nga ta swi twa swi ya ku mi hlamariseni ko tala mi ya va shock ko tala mi ta kota ku mi kuma ntiyiso yin'wana leyi a mi pfinyi mihleketo. That's why ni ku psychology independent. Ntiyiso of course loko a kha hi kombisa ku a nga depend ka van'wana vanhu such as vo Dr. Joyce Reman no vo Hosi Ngowe Mr. Post. So in overall hi leswi ka swi endleka la timhaka ta CD launch ta kha a hi update hi ku famba ka nkarhi hi leswo. Se la se neka tigambo ta serious a ka ha ri yona gambo ka nga tikombi le gambo ko leyi nga kuma nomo ya mani idima birthday freezing lawa freezer la tigambo ta serious
a gamboko ya ku va yi nga tikombi yo hungahunga leyi gamboko kuma milomo yi freezing nampundzu na mina ni ngo a na swin'wana swo xiya ni cheka nampundzu